ese umubano ushingiye ku by'umutekano hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Mozambique waba uri mu kaga nk'uko bamwe batangiye kubyibwira. Mu minsi ishize ikinyamakuru cy'abafaransa cyitwa Africa Intelligence cyasohoye inkuru yanyeganyeje isi y'amakuru kivuga ko leta ya Maputo ishobora kuba ishaka abandi bafatanyabikorwa mu by'umutekano kugira ngo basimbure ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Ariko se ibi ni ukuri cyangwa ni ibihuha bya politiki bigamije kuyobya uburari? Uyu munsi tugiye gucukumbura iyi nkuru ingingo ku yindi, tubereka impamvu uyu mubano wa gisirikare hagati ya Kigali na Maputo utagiteshwa agaciro n'uwo ari we wese, kandi ko uzagumaho ugakomera mu gihe kirekire kizaza. Mu minsi ya vuba mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amakuru avuga ko igihugu cya Mozambique kigiye guhindura icyerekezo mu bijyanye n'ubufatanye mu by'umutekano. Ibi byose byaturutse ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cy'abafaransa Africa Intelligence. Ikinyamakuru cyavuze ko ubutegetsi bw'i Maputo buri mu biganiro n'ibindi bihugu ndetse n'izindi nzego z'umutekano kugira ngo zize gucunga umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Ibi rero bikaba byaratumye bamwe batekereza ko bishobora gushyira iherezo ku masezerano u Rwanda rwasinyanye na Mozambique. Ariko rero iyo umuntu asesenguye ibi bintu atabishyizeho amarangamutima abona neza ko ibyo biganiro bishobora kuba bihari koko, ariko bitavuze na gato ko ingabo z'u Rwanda zigiye kuva mu gihugu cya Mozambique. Ibihuha bije bitandukira ukuri guhari ku kibuga cy'imirwano ndetse n'ukuri kw'ibiri gukorwa mu rwego rwa diplomasi. Iyo ugiye mu mizi ukareba ibintu bishya bimaze iminsi biba byerekana neza ko uyu mubano w'ibihugu byombi ukomeye cyane kurusha nuko bamwe babitekereza cyangwa babyifuza. Aho kugira ngo uyu mubano ucike intege, ahubwo ibintu biri kugaragara ku kibuga cy'imirwano bishimangira ko ubufatanye buzakomeza kandi bukaba ntasimburwa mu gihe cya vuba. Icyo twakagombye kubanza kwitaho nuko ubutegetsi bw'i Maputo buzi neza kandi bugaha agaciro kenshi umusanzu ukomeye ingabo z'u Rwanda RDF n'abapolisi b'u Rwanda batanze mu kugarura ituze mu ntara y'amajyaruguru ya Cabo Delgado. Iyi ntara yari imaze imyaka myinshi yarazahajwe n'ibitero by'iterabwoba bishingiye ku ntagondwa z'abayisilamu, aho abaturage batagira ingano bicwaga abandi bagakurwa mu byabo. Uku gushimira u Rwanda kwagaragaye neza mu minsi ishize igihe abanyapolitiki bamwe mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU bageragezaga gukuraho cyangwa guhagarika inkunga y'amafaranga yahabwaga u Rwanda muri ubu butumwa. Iki gikorwa cy'ubumwe bw'Uburayi cyasaga n'igishaka kwereka Kigali ko imvune n'igitambo by'abasirikare bacyo nta gaciro bifite. Muri icyo gihe cyari gikomeye, leta ya Mozambique ntabwo yicaye ngo irebere. Maputo yahise ivuga ijambo rikomeye, ihagarara ku Rwanda kandi yemeza ko izakora ibishoboka byose ubutumwa bugakomeza nta nkomyi. Ibi byerekanye neza ko perezida mushya wa Mozambique Daniel Chapo akomeje inzira y'uwo yasimbuye Philippe Nyusi kandi ko ashyigikiye byimazeyo amagambo yose yavuze igihe yasuraga i Kigali. Reka twibutse amagambo akomeye perezida Daniel Chapo yavuze icyo gihe. Yagize ati: abahungu n'abakobwa banyu bamenye amaraso yabo ku butaka bwacu kugira ngo abaturage bacu bashobore kubona amahoro n'ituze ukundi. Kubw'ibyo Mozambique izahora ibashimira. Iri jambo rya perezida Chapo ntabwo ari amagambo gusa yo guhumuriza abantu asanzwe akoreshwa muri diplomasi. Ni ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda rwashoye imbaraga zikomeye mu mutekano wa Mozambique ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kubyibagirwa. Byongeye kandi uyu mubano ntabwo ushyigikiwe gusa n'abayobozi bo hejuru, ushyigikiwe n'abaturage ubwabo ba Cabo Delgado. Abaturage b'intara bamaze igihe kinini bagaragaza urukundo bafitiye ingabo z'u Rwanda. Ibi bakabigaragaza binyuze mu bikorwa bya buri munsi ndetse n'igihe bari mu manama y'abaturage. Muri make ubutumwa bw'u Rwanda bufite ishingiro rikomeye n'inkunga ikomeye y'abaturage. Iyo turebye ku rundi ruziga rugari dusanga akamaro k'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique kanyuze kure y'imbibi za Afurika y'Iburasirazuba na Afurika y'Amajyepfo. Ibi bintu biri kurebwa nk'ikibazo gikomeye mu rwego rwa politike y'isi yose.
zirikana ko intambara n'imvururu ziri kubera mu burasirazuba bw'Uburayi, intambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati byatumye imigabane yose y'isi ikenera cyane ingufu z'amashanyarazi ya gazi naturelle kurusha mbere. Bivuze ko imishinga minini y'ubucuruzi bwa gazi n'ibigo nka Total Energy y'Abafaransa ndetse na Exxon Mobil y'Abanyamerika iri muri Cabo Delgado ubu ifite agaciro gakomeye cyane mu rwego rw'ubukungu bw'isi. Ku bihugu by'ibihangange by'uburengerazuba bw'isi, umutekano n'ituze rirambye mu majyaruguru ya Mozambique ni umurongo utukura batifuza ko hari uwawurenga. None se ninde urinda uwo murongo utukura ngo utarengwa? Kuri ubu ingabo z'u Rwanda nizo zihagaze nk'inkingi ya mwamba ntasimburwa ifite ubushobozi bwo kubuza amajyaruguru ya Mozambique kongera kugwa mu maboko y'intagondwa z'abayisilamu. Ku buyobozi bw'i Washington ndetse n'inshuti zabo zose, gutekereza ko u Rwanda rwakura ingabo zarwo muri Mozambique ni ikintu giteye ubwoba cyane, kuko u Rwanda ruramutse ruvuyeyo icyuho cyarwo, no kuva icyuho cy'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ni ikintu giteye ubwoba cyane, kuko u Rwanda ruramutse ruvuyeyo icyuho cy'umutekano cyaba cyaremwe gishobora gutuma haza izindi inzego z'umutekano cyangwa ibigo by'abacancuro abanyamahanga bafite inyungu zitandukanye cyane n'iz'ibihugu by'uburengerazuba. Tekereza niba ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyirwa mu mahitamo yo kwemera ko ibigo by'umutekano bishyigikiwe n'Uburusiya nka Wagner Group n'abandi binjira muri Mozambique gucunga umutekano wa gaze cyangwa se kuzamura inkunga n'umubano mwiza ku ngabo z'u Rwanda zisanzwe zikora kinyamwuga, amahitamo y'Amerika arumvikana. Nta wundi muryango ufite ubushobozi bwiza kandi bwihuse wazaza gusimbura ingabo z'u Rwanda muri kariya gace. Kugira ngo twumve neza uburyo ingabo z'u Rwanda ziri gukora akazi kadasanzwe, tugomba kureba ibyabaye ku zindi ngabo. Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wari warohereje ubutumwa buzwi nka SAMIM mu gihugu cya Mozambique, ariko vuba aha izi ngabo zakuweyo burundu muri icyo gihugu. Nubwo ingabo za SAMIM zagerageje gukora ibishoboka byose ngo zigarure amahoro, ikurwaho ryazo ryerekanye inenge zikomeye zikunda kugaragara mu butumwa buhuriweho n'ibihugu byinshi. Ubutumwa bwa SAMIM bwahuye n'ibibazo bikomeye birimo kubura ingengo y'imari, ntabwo babonaga inkunga y'amafaranga ihagije bakeneraga. Ibibazo by'ibikoresho, habagaho gukererwa gukomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'ubwikorezi, kutagira ubuyobozi bumwe bwihuta, kuba bataragize ubuyobozi bwihuse bwashoboraga gufata ibyemezo ako kanya mu bihe by'intambara. Ibibazo byatumye SAMIM inanirwa kugaba ibitero byihuse kandi bikomeye byashoboraga guhashya intagondwa zakoraga intambara zo kwihisha bakagaba ibitero. Ibi nibyo byerekana impamvu ubufatanye bwa Mozambique n'u Rwanda bwagize umusaruro mwiza kandi bwihuse, aho ubutumwa bw'akarere bwari bwananiwe gukemura ikibazo burundu. Mu bice byose ingabo z'u Rwanda zashyizwemo ibirindiro by'intagondwa byarasenywe mu gihe kitageze no ku kwezi kumwe. Ibyihebe byarokotse ibyo bitero byikuye mu birindiro byabyo bikomeye bihungira mu yandi mashyamba ya kure cyane. Kugira ngo u Rwanda rukomeze kubungabunga ayo mahoro, rwabonye ndetse no kurinda ibice bishya byari byamaze kwamburwa ibyihebe, u Rwanda rwagiye rwongerera ubushobozi n'umubare w'ingabo zarwo, aho ubu bafite abasirikare n'abapolisi bagera ku 5,000 bakorera mu turere 5 twari twarazahajwe n'intambara mu majyaruguru ya Mozambique. Izi ngabo z'u Rwanda zagiye zigaragaza ubuhanga buhambaye mu guhuza ibikorwa byazo bya gisirikare, aho zashoboye gufunga amayira yose intagondwa zakuragamo ibikoresho, by'umwihariko ku nkombe z'inyanja y'Ubuhinde. Mu kuziba aya mayira y'amazi, RDF yambuye izi ntagondwa ubushobozi bwo kubona intwaro zikomeye n'ibindi bikoresho bituruka hanze, bituma udutsiko tw'iterabwoba twasigaye twigungira mu mashyamba maremare nta bushobozi bufatika bafite bwo gukora ibitero bishya.
ikintu cy'ingenzi kandi gishimishije wamenya nuko inshingano z'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique zitagarukira gusa mu kurasa cyangwa mu gutanga amahugurwa ku ngabo z'icyo gihugu. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda buzi neza ko intambara y'iterabwoba idashobora gutsindwa n'amasasu gusa. Kugira ngo batsinde burundu bakeneye kwigarurira imitima y'abaturage. Niyo mpamvu ingabo z'u Rwanda zavanze ibikorwa byo gucunga umutekano n'ibikorwa by'iterambere ry'abaturage n'imibereho myiza. Zafashije abaturage barenga 300,000 bari barataye ibyabo kubera intambara gushobora guhunguka no gusubira mu ngo zabo mu cyubahiro no mu mutekano usesuye. Zafunguye imihanda y'amazi, ibibuga by'indege n'iby'amato kugira ngo ubukungu bw'aho hantu bwongere kuzanzamuka kandi abaturage basubire mu mirimo yabo y'ubucuruzi n'uburobyi. Buri munsi abasirikari n'abapolisi b'u Rwanda bafatanya n'abaturage mu bikorwa by'umuganda, harimo gukora isuku mu mashuri, gutanga ubuvuzi bw'ibanze no gufasha abatishoboye. Mu guhuza ubuhanga bwa gisirikare no kwita ku mibereho y'abaturage, u Rwanda rwashyizeho urugero rushya rw'uburyo ubutumwa bw'amahoro bugomba gukorwa ku mugabane wa Afurika. Ubu ni uburyo budashobora gusimburwa mu buryo bworoshye n'undi muryango uwo ari wo wese. Mu gusoza iyi nkuru yacu, ni ukuri kudashidikanywaho ko Mozambique ari igihugu cyigenga kandi gifite ubusugire bwacyo. Leta y'Maputo ifite uburenganzira bwose bwo gushaka abandi bafatanyabikorwa mu by'umutekano cyangwa kwagura umubano wayo n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko ibi ntibivuze na gato ko gushaka abandi bafatanyabikorwa byabivuze gushaka gusimbura cyangwa kwirukana ingabo z'u Rwanda nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence cyagerageje kubyumvikanisha. Icyo kinyamakuru kikaba cyarebye ibintu mu buryo bworoshye ariko kikirengagiza ukuri kwa nyako kwibiri kubera ku kibuga cy'imirwano muri Cabo Delgado. Ubushake bwa politike bw'abayobozi ba Mozambique, imiterere ya politike n'ubukungu bw'isi muri iki gihe, ndetse no kuri kudakuka ku bijyanye n'imirwano n'umutekano w'abaturage, byose birerekana neza ko ubucuti n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi by'abavandimwe u Rwanda na Mozambique ari umubano ushikamye, ukomeye kandi utajegajega. Reka tubishyireho akadomo uyu munsi. Murakoze cyane kubana natwe muri ubu busesenguzi. Niba mwakunze iyi nkuru, ntimwibagirwe gusiga igitekerezo cyanyu ahabugenewe ndetse no gusangiza abandi aya makuru. Dukomeze kwifuriza amahoro arambye umugabane wacu wa Afurika.